kao da treba da se sastanu ruski i američki predsednik o eventualnom susretu srpskog i crnogorskog predsednika. Kao da smo dve neviđene sile i u tom momentu ja čitam u Narodnoj biblioteci memoare Vojvode Sima Popovića, savremenike i Karađorđevića i Petrovića i onda predivni tekstovi u Glasu Crnogorca i Politici, ali potpuno isti, kao tog dana u Kuriru i u Pobjedi. Da li će doći, da li će prvi knjaz Nikola otići u Beograd i pokloniti se Aleksandru Obrenoviću, ili će Aleksandar kao mlađi otići na Cetinju, koja je tu rasprava godinu dana, i razne zakulisne igre, i onda narod veruje u ove, u one, pa se svađaju, pa ovo, pa ono, a ispostavi se na kraju cele priče, i taj Dimitrije Moj on to otkriva, a to i jeste tačan istorijski podatak, da je cela priča u stvari oko monopola na trgovinu duvana na Balkanu i onda knjaz Nikola zezne Karađorđeviće i Obrenoviće i da to Italijanima. I tu opet spor između Srbije i Crne Gore. Tako da, Pola duše jeste velika ljubavna priča uz koju će žene da se sede svi svojih bivših ljubavi ili da analiziraju svoje sadašnje i da shvate možda da zbog muškarca treba učiniti veliku žrtvu, možda i ne, i možda će bolje razumeti svoju ljubomoru i posesivnost kada vide koliko je ta Darinka bila ljubomorna i koliko je bila posesivna i koliko je možda i uništila tu ljubav svojim stalnim pitanjima da li me dovoljno voliš i da li mi dovoljno uvek pokazuješ ljubav. Postoji i ta dimenzija da će nam možda neke stvari koje se danas dešavaju posle 10, 15, 20, 50, 100 godina biti jasnije. Ono što je lepo, i da završim ovaj deo, rekla sam na početku da je to najgospostveniji deo srpske i crnogorske istorije, čini mi se nikada se neće ponoviti. To ja nisam znala, najviše sam prosala te podatke iščitavajući te stare novine. Crnogorci i Srbi su u tom momentu posle Berlinskog kongresa kao ljudi koji su izvojevali velike bitke i proterali veliku imperiju sa prostora Balkana, toliko su bili popularni u Evropi i prosto kad se kaže Crnogorac ili Srbin, to je zvučalo kao nešto veliko, veličanstveno, hrabro, pa su Englezi imali nekoliko cigareta koje su se zvale po crnogorskoj dinastiji, pa su Francuzi pravili čokoladu, pa su Italijani pravili pića i prosto današnjim jezikom rečeno brendiranje marketinško išlo je ka Srbiji i Crnoj Gori, jer je Evropljanima bilo jasno da kad kupuju te cigarete ili tu čokoladu, da se rade i nečem mnogo, mnogo dobro. Ja se ne sećam kako se to ponovo desilo i ne verujem da će nam se to ikada desiti. Tu je sa nama i vaša sugrađanka, a nekad iz studentskih dana moja drugarica Jelena Mila, i ja bih volila da ona pročita jedno ljubavno pismo. Ljubavno pismo u mom romanu ne piše žena, piše on, Dimitrije Stojković, i čini mi se da bi svaka žena volela da u jednom momentu u životu od onoga koji je na neki način razočarao dobije tako pismo, da muškarci možete da prepišete i date svojim suprugama ili ljubavima, a verujem da će vam se da oblasti. Hvala vam.